ubwo byatangazwaga ko umwamikazi Elizabeth wa kabiri atanze ako kanya ingoma yahise yerekeza nta n'umuhango ubayeho ko warazwe ingoma wa mbere ari we Charles wari warahoze ari igikomangoma cya Wales. So many people there gathered wanting to just shake his hand. Charles azabazwi nk'umwami Charles wa gatatu. Iki ngiki kikaba ari nacyo cyemezo cya mbere cy'ingoma y'uyu mwami mushya. Nyine ubwo iki cyemezo kikaba ari cyo kwihitiramo izina, nyamara ariko akaba yashoboraga guhitamo mu yandi mazina ye dore ko afitane ariyo Charles, Philip, Arthur, George. Kuba yabaye umwami ibi ni ibintu bivuze kinini cyane ku mateka y'Ubwongereza, ariko nanone ku ibihugu agiye kubera umwami ibi ngibi ni ibintu bidasanzwe. Ibyo bihugu uyagiye kuberamo umuyobozi harimo Australia, Antigua and Barbuda, the Bahamas, Belize, Canada, Grenada, Jamaica, St. Christopher and Nevis, St. Lucia, St. Vincent and Grenadines, New Zealand, Solomon Island ndetse na Tuvalu. Niyo mwami ugiyeho yaravuzweho ibintu byinshi byiganjemo birumvikana bitavugwaho rumwe, yewe no kurenza abandi barabwo bose b'ingoma. Ni n'ibintu byumvikana dore ko kubera Elizabeth ari we wayoboye igihe kinini cyane buno bwami, ibyo byahise bigira Charles umuragwa wa mbere wategereje cyane kurenza abandi mu Bwongereza. Charles kuba umwami kuri bamwe ni ikintu kizima kandi cyiza, nyamara ariko ku bandi iki ngiki ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu ya mbere iki ngiki atari ikintu cyiza na busa kuri bano bamwe mu Bongereza nuko kubona umwami wabo Charles wa gatatu imbere ye hari umugore witwa Camilla ugiye nko kuba umwamikazi wabo. Uyu benshi mu Bongereza batiyumvamo icyo ngicyo nyine ubwacyo ni ikibazo. Tutagiye kure, ejo bundi ku itariki 31 z'ukwezi kwa munani nibwo hizihijwe Princess Diana, uyu wabaye umugore wa mbere w'umwami Charles apfuye. Benshi aha bongeye kwibuka ndetse no kuzirikana ubuzima bwaranze kino gikomangoma nyuma y'imyaka 25 apfuye. Isi yose icyo gihe ikaba yaravuze cyane ku rupfu rwa Diana, uyu benshi bitaga igikomangoma kazi cy'abaturage, the people's princess. She was the people's princess. Yari igikomangoma kazi cy'abaturage kandi ni gutyo bizaguma. And that's how she will stay, how she will remain. Yaba mu mitima yacu ndetse no mu buryo tumwibuka ubuzira herezo. In our hearts and in our memories forever. Icyo gihe iri zina rikaba ryarongeye kuvugwa cyane ko ntawe uzamusimbura. Benshi mu batiyumvamo Camilla kandi suko yabahimukiye kuko sina kenshi agaragara mu bikorwa by'ibwami, gusa ariko kuri benshi mu Bongereza ni urwibutso rw'uwasenye urugo rwa Diana, uwo benshi mu Bongereza ku isi bakundaga ibitavugwa. Iki gihe kandi bazirikana ibijyanye n'urupfu rw'ejo bundi tariki 31 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka, ni nabwo bibutseho uburyo igikomangoma kazi cyabo uyu wabaye umugore wa mbere wa Charles rimwe yigeze kujya muri interview hanyuma avuga kuri Camilla ko ari umusenyeye, aho yanagarukaga cyane ku kwibaza niba koko Charles igihe kizagera yarangiza akaba umwami. Aha Diana ubwo yavugaga kuri kano gahinda yatewe n'uwari umugabo we ndetse na Camilla yaragize ati, Your husband renewed his relationship with Mrs. Camilla Parker Bowles. Were you aware of that? Muri biography cyangwa se mu mateka agaragaza umugabo wawe hari aho bavuga yuko ngo igihe cyageze maze agatangira kongera gukururana na Camilla bari barahoze bakundana. Isi ibyo ngibyo wari ubizi? Anga kino gikomangoma kazi Diana n'agahinda kenshi aravuga ati, Yes, I was. But I wasn't in a position to do anything about it. Yego cyane rwose nari mbizi, ariko ntabwo nari nemerewe kugira na kimwe mbivugaho cyangwa se nanone mbimubazaho. Uno munyamakuru aramubaza ati, ni ikihe kimenyetso wari ufite ku mubano wabo wakomeje na nyuma yuko mumaze gusezerana? Evidence did you have that their relationship was continuing even though you were married? Anga Princess Diana aramusubiza ati, A woman's instinct is a very good one. Ibyiyumvo by'umugore ni ikintu gikomeye cyane. Angaha uno munyamakuru arongera akamubaza ati, rero baguciye inyuma ubizi, Camilla ndetse n'igikomangoma Charles baguciye inyuma ubizi? Princess Diana n'agahinda kenshi angaha yarasubije ati, We're isolated. Very much so. Umunyamakuru arongera akamubaza ati, utekereza ko Madamu Camilla Parker yaba ari we wateye gutandukana kwawe n'umugabo wawe? Do you think Mrs. Parker Bowles was a factor in the breakdown of your marriage? Anga Princess Diana aramusubiza ati, Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. Urumva uru rwari nk'urushako rw'abantu batatu. Anga Princess Diana yavugaga we, umugabo we ndetse na Camilla.
yahise agira ati rero rwari urushako rwuzuriranye. It was a bit crowded. Umunyamakuru yongeye kubaza Princess Diana ati nyuma yo kumenya ko umugabo wawe yifuje ko mutandukana ni icyo wakoze ukimara kubyumva? What were your feelings at the time? Narababaye cyane cyane, byarambabaje cyane. Deep, profound sadness. So we had struggled to keep it going, but obviously we both. Twari twararwanye igihe kinini ngo urukundo rwacu ruzabashe gukunda, gusa byaranze. Ariko nanone ntekereza yuko byaduhaye akaruhuko kuko umugabo wanjye yatse gatanya kandi narabyemeye. Husband asked for separation and I supported it. Umunyamakuru ahita amubaza ati none ntabwo byari igitekerezo cyawe kwa kagatanya? Princess Diana aramusubiza ati oya, nta na gato. It was not your idea. No. Not at all. Nari narakuriye mu muryango w'abantu batandukanye, rero ntabwo nifuzaga yuko byakongera kumbaho. I come from a divorced background and I didn't want to go into that one again. Umunyamakuru ati umaze kumenya yuko ari gutyo abyifuza n'icyo wakoze? What happened next? Nyimara kumenya yuko yifuza ko twahabwa gatanya, namusabye ko yatanga iryo tangazo nyuma yuko abana bavuye mu biruhuko kandi koko yarabikoze. I asked my husband if we could put the announcement out before the children came back for school for Christmas holidays because they were. Ndibuka ko numvise itangazo ry'uko njye nawe twatandukanye kuri radio. Nagize agahinda katavugwa, ibyari urushako byari bipfuye, ibyari umubano byari byanze. I heard it on the radio and it was just very, very sad. Importantly, our marriage had taken a different turn. Camilla kandi niwe mugore wa mbere ugiye kuba umwami mu Bwongereza yaratandukanye n'umugabo, dore ko n'uwari warashatse kubigerageza Edward ngo ashake umugore witwa Wallis Simpson, umugore nyine yari yarakunze ariko kandi yaratandukanye n'abandi bagabo. Iki gihe Edward yahitishijwemo hagati y'ubwami ndetse n'umugore, maze birangira asize ingoma rwose yisangira umugore. Ibingibi rero bikaba nabyo byatumye ahubwo atanga ubwami kuri se wa Elizabeth, nawe akabusigira Elizabeth ubusigiye Charles. Uyu rero nawe akaba bugejejeho Camilla ibyo benshi mu Bongereza kugeza na n'ubu batarabasha gukurura. Bamwe mu basesenguzi kubijyanye n'uyu muryango w'ibwami bavuga yuko nta gikundiro ubwami bwa Charles wa gatatu buzagira, ko bizagorara cyane ugereranyije na nyina, ndetse bamwe bakaba navuga yuko kugereranya ubwami bwa nyina ndetse n'ubwe ari nko kugereranya umwana w'agahinja ukivuka ndetse na nyirakuru. Bati ibyo ngibyo nta hantu na hamwe byahurira. Ikindi kandi nyuma y'itanga ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, abantu benshi bakaba bahise bahurira imbere y'ingoro z'ibwami zitandukanye zirimo na Buckingham Palace, aho batangiye kuririmba indirimbo God Save the King cyangwa se ngo umana abana n'umwami. Bamwe mu basesenguzi bavuze yuko nk'iyo biza kuba maze Princess Diana akaba ari ukiri umugore wa Charles, ubwo mu Bwongereza bari kuba bagiye hariya, bari kuba ari uruvunganzoka ari benshi cyane bishimiye kubona igikomangomakazi cyabo cyabaye umwamikazi. Ibyo ariko nanone bikaba bizwi neza ko nyine bitashoboka kuko imyaka 25 nishize Princess Diana yaritahiye, dore ko kandi yari yaranatandukanye na Charles. Ibyari kuba n'ubundi iyo aza kuba akiri muzima bitari gukunda kuko wenda aba yarashatse, dore ko yapfuye ari kumwe n'ubundi icyo gihe n'uwo bakundanaga. Aba bamukunda cyane batanumva uburyo Camilla agiye kuba umwamikazi wabo, kuri bo ni nk'igitusi gikomeye kumubona ari imbere y'umwami. Ku rundi ruhande ariko aba basesenguzi bavuga yuko ibi ngibi bishobora kutagira icyo bitwara na kimwe kuko n'ubundi Camilla atari henshi azagaragara, yaba ari nko kuvuga ijambo cyangwa se nawe mu bikorwa bizatuma ahura n'abantu benshi. Aho ibikorwa n'ubundi Camilla asanzwe akora akunze kubikora mu buryo bwo kutigaragaza kenshi. Ku rundi ruhande hari abandi babona ko Camilla na Charles ari ibintu byiza kujya muri uno mwanya kuko ari nacyo gihisi igezemo, ndetse kuba bararwanye cyane ku rukundo rwabo bikarangira koko runatsinze ari urugero rwiza cyane kuba bahagarariye. Twagarukaga gatoya cyane ku Bwongereza bwa Charles agaragiwe na Camilla na bike mu by'Abongereza benshi barimo kubivugaho. Hanyuma rero ni gute imihango yo kwimika uno mwami izakurikirana akantu ku kandi? Kuba Charles ari urazugwa ingoma kandi akaba yitwaga igikomangoma cya Wales, ntabwo imbwi bisobanuye yuko William umwana we w'imfura, uyu nyine wahise umuragwa wa mbere w'ingoma, azahita ahinduka igikomangoma cya Wales nka se. Ibyo ngibyo ahubwo bikaba bizasaba yuko abihabwa na se ubu ngubu wamaze kuba umwami.
gusa ahubwo William akaba yarazuzwe urwego rwa se rw'izina rya Duke wa Cornwall, aho uyu William ndetse na Kate umugore we bano bamaze guhabwa urwego rw'izina rwa Duke ndetse na Duchess wa Cornwall ndetse na Cambridge, aho Cambridge ari ryo bari basanganywe ari nako kenshi abantu babitaga, dore ko babitaga ba Cambridge. Ni mu gihe kandi n'urwego rw'izina rw'umugore wa Charles narwo rwahindutse maze aho kwitwa Duchess wa Cornwall, Camilla kugeza ubu akaba yiswe Queen Consort, izina rikoreshwa ku mugore w'umwami. Imihango itegerejwe mu masaha makeya cyane yo kwimika umwami Charles w'Ubwongereza ni gutiri buze gukurikirana. Byitezwe ko mu masaha make, ni ukuvuga kuwa gatandatu, Charles ari buze gutangazwa ku mugaragaro nk'umwami w'Ubwongereza. Ibi ngibi rero bikaba biri buze kuza kubera mu ngoro ya St James's Palace iherereye i London. Ni imbere y'itsinda ry'akanama ko kuzamura mu bwami cyangwa se Accession Council, abo kano kanama kagizwe n'abagize akanama k'abiru cyangwa se Privy Council, n'itsinda ry'abadepite bo mu rwego rwo hejuru bo mu bihe byashize ndetse n'abari mu mirimo kuri ubu, n'abandi bantu bakomeye mu nzego zitandukanye, hamwe n'abandi bayobozi yewe harimo n'abo muri leta, abambasaderi ba Commonwealth ndetse n'umukuru w'umujyi wa London. Abantu barenga 700 urebye baba bemerewe kwitabira, ariko kandi kubera ko biba abantu batamaze igihe kirekire bazi iyo gahunda, umubare nyawo ushobora kuba mutoya cyane. Mu kwimika umwami guheruka ko mwaka w'1952, abantu hafi 200 nibo bari bitabiriye. Muri iyi nama kandi ni nabwo gutanga ku mwami kazi Elizabeth wa kabiri kuri buze kuza gutangazwa n'umukuru w'akanama k'abiru, aho kino gihe ari Depite Penny Mordaunt. Ndetse nyuma yo gutangaza itanga ry'umwami kazi Elizabeth wa kabiri, kwimikwa nibyo birasomwa mu ijwi riranguruye. Amagambo ari buze kuza gusomwa mu kwimikwa ashobora guhinduka, ariko kandi bijyanye n'umugenzo yagiye abura ukurikirane rw'amasengesho no gusezeranya ibizakorwa, gushima umwami cyangwa se umwamikazi wabanje, hamwe no kwizeza ubufasha umwami mushya. Nyuma rero y'ibyo, uku kwimikwa guhita gushyirwaho umukono n'abategetsi bamwe bakomeye, barimo Minisitiri w'Intebe, Musenyeri mukuru n'umutegetsi mukuru wo muri leta ushyirwaho n'ubwami ku nama bugiriwe na Minisitiri w'Intebe uzwi nka Lord Chancellor. Cyo kimwe nuko bigenda muri no mihango yose, hakaba zabaho kwita ku gishobora kuba cyarahinduwe cyangwa se cyarongerewemo cyangwa se nanone cyaravuguruwe nk'ikimenyetso cy'ubwami bushya. Ahangaha kandi ni nabwo amagambo ya mbere y'umwami avugwa. Umwami yitabira inama ya kabiri y'akanama ko kuzamura mu bwami ari kumwe n'akanama k'abiru. Uyu nguyu si umuhango wo kurahira mu ntangiriro y'ingoma y'umwami w'Ubwongereza, ahubwo hari amagambo umwami mushya avuga ndetse bijyanye n'umuhango wo guhera mu ntangiriro y'ikinyejana cya 18. Ni indahiro umwami azakora yo kubungabunga kiliziya ya Scotland. Nyuma y'umuhango mugufi wo kuvuza ibilumbeti, hakaba hatangazwa ku mugaragaro ko Charles wa gatatu ari umwami mushya. Ibi rero bikaba bizatangarizwa ku rubaraza ruri hejuru ya Friary Court mu ngoro ya St James's Palace, maze bikorwe n'umutegetsi uzwi nka Gata King of Arms. Uyu ni nawe urahamagara ati Mana rinda umwami. Nuko ku nshuro ya mbere kuva mu mwaka w'1952 nibwo indirimbo yubahiriza igihugu izaririmbwa hamwe n'amagambo agira ati Mana rinda umwami cyangwa se God Save the King, aho kuba God Save the Queen yari isanzwe. Amasaruti hazahita aterwa maze haraswa imbunda ahantu hatandukanye mu kumuha icyubahiro, ndetse izo mbunda zikaba zizarasirwa no mu mato y'intambara. Nuko gutangaza Charles wa gatatu nk'umwami bisomwe i Edinburgh, i Cardiff ndetse ni Belfast. Umuhango uzaba ugiye gukurikiraho noneho nyuma n'uwo kwambikwa ikamba. Ikintu gifite agaciro ndetse n'igisobanuro gikomeye mu kugirwa umwami cyangwa se umwamikazi ni ukwambikwa ikamba. Ubwo Charles azaryambikwa ku mugaragaro, uwo nguwo ni umuhango uzaba udasanzwe kubera ari imyiteguro ikenerwa. Kwambikwa ikamba bikaba bishobora kutazaba vuba cyane nyuma y'uko Charles yimitswe. Urugero nk'umwamikazi Elizabeth wa kabiri yimye ingoma mu kwezi kwa kabiri k'umwaka w'1952, ariko kandi yambikwa ikamba mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka w'1953. N'umwaka wari urenzeho amezi amaze kwima ingoma. Mu gihe cy'imyaka 900 ishize, kwambikwa ikamba ni ibintu byagiye bibera mu rusengero rwa Westminster Abbey. William the Conqueror yabaye umwami wa mbere uhambikiwe ikamba, ndetse Charles azaba abaye wa 40 urihambikiwe. Ni umugenzo wo mu itorero ry'Abangirikani ukorwa na Musenyeri mukuru. Ubwo umuhango uzaba urimbanyije rero nibwo Charles azashyirwa ikamba ku mutwe, ikamba rizwi nka St Edward's Crown, ikamba rikomeye ryo muri zahabu ryo mwaka w'1661.
Iri kamba niryo rigaragara cyane mu bikomo by'amakamba yo mu ngoro ya Tower of London kandi ryambarwa gusa n'umwami mu gihe cyo kwimikwa, by'umwihariko kuko ripima ibiro birenga 2. Bitandukanye n'ubukwe bw'ibwami, kwambikwa rino kamba kikaba ari igikorwa cya leta, ndetse leta niyo yishyura ibijyanye na kino gikorwa, ikaba ari nayo ifata icyemezo cy'abajya ku rutonde rw'abashyitsi bo gutumira. Muri uno muhango kandi hategerejwe umuziki, gusoma inyandiko ndetse n'umugenzo wo gusiga amavuta umwami mushya, aho bizakorwa hakoreshejwe amavuta y'amacunga, amavuta yo mu ndabo za roza, ayo muri cinnamon ndetse n'ayandi. Umwami mushya akaba azakora indahiro yo kwambikwa ikamba ari imbere y'amaso y'isi. Muri uno muhango akaba azanakira umubumbe ndetse n'inkoni nk'ibimenyetso by'umwanya we mushya, ndetse musenyeri mukuru akaba azashyira rya kamba rikomeye rya zahabu ku mutwe we. Charles yahindutse umukuru wa Commonwealth, ishyirahamwe ry'ibihugu bigera kuri 56 byigenga hamwe n'abaturage miliyari hafi 2.5. Muri 14 muri ibyo bihugu hamwe n'Ubwongereza, umwami akaba ari umukuru wa leta yabyo. Tubashimiye ko murimo kutwumva. Kuri iyi si nta muntu n'umwe ufite byinshi ahuriyeho n'umwamikazi w'Ubwongereza. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022 huzuye imyaka 70, umukobwa muto Elizabeth Alexandra Mary abaye Elizabeth wa kabiri nk'umwamikazi w'Ubwongereza n'ubundi bwami bwose bw'umuryango uhuza ibihugu byahoze ari ubwami bw'abami bw'Ubwongereza. Uyu mwamikazi ntabwo yigeze yamamara ku rwego yamamayeho uyu munsi. Umubare munini w'abatuye isi biyumva nk'aho ari bato cyane imbere ye. Atwara abantu miliyoni 135 bari mu bihugu 20 byo hirya no hino ku isi. Umubare munini w'abatuye isi twamwumvise kuva tukivuka, ariko ntabwo tumuziho ibintu byinshi. Bavuga ko ari we mugore wa mbere ufite ububasha buruta ubw'abandi bose bo ku isi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kubera iki nta muntu wemerewe kuvugisha umwamikazi w'Ubwongereza mbere yuko wamuvugisha? Kubera iki nta muntu wemerewe kumureba cyane mu maso? Kubera iki nta muntu wemerewe kumukoraho cyangwa se kwifotozanya nawe igihe bitateguwe? Ubundi akazi k'umwamikazi w'Ubwongereza ni akahe? Iyo abyutse mu gitondo igihe abandi bagiye mu kazi ka buri munsi, wakora iki? Afite ubutunzi bungana iki? Uyu munsi umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri afite imyaka 96 y'amavuko. Yamaze kwinjira mu mateka y'isi kubera ko ari we mwamikazi w'Ubwongereza urambye muri uyu mwanya kurusha abandi. Muri iki kiganiro kigizwe n'ibice bibiri, tugiye kuvuga ku buzima n'imibereho y'umwamikazi bivugwa ko ari we w'igihangange ku isi yose muri iki kinyejana n'icyakibanjirije. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Turi kumwe na Cogebanque. Mu rwego rwo kuborohereza, Cogebanque yabazaniye aba agent muri quartier aho mutuye. Uyu munsi ubasha kubona service nyinshi ku ba agent ba Cogebanque udaciwe amafaranga menshi cyangwa se ngo utonde imirongo yo muri banki. Hamwe n'umu agent wa Cogebanque ushobora gufunguza konti iteza imbere idakatwa ku kwezi, wabitsa, wabikuza, wakohereza ukanakira amafaranga ku bakiriya cyangwa se abatari abakiriya ba Cogebanque. Wakwishyura ifatabuguzi rya televiziyo, umuriro n'amayinite n'ibindi byinshi. Gana umu agent wa Cogebanque unyurwe na service z'itandukaniro. Ukeneye ibindi bisobanuro wagana ishami rikwegereye cyangwa se ugahamagara umurongo utishyurwa 5050. Tubahaye ikaze mu kiganiro waruziko ikaze. Gitondo cyo kuwa kabiri ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1953, Elizabeth Windsor yari afite imyaka 27 y'amavuko. Yavuye mu ngoro ya Buckingham Palace, ariyo ngoro y'ubwami bw'Ubwongereza, yerekeza Westminster Abbey, kiliziya y'Abangirikani y'ubwami aho abami bimikirwa. Mu masaha yari agiye kuza, yari agiye kuba umugore w'igihangange kurusha abandi bose bo ku isi. Ku muhanda aho yanyuraga hari huzuye abantu barimo baharaye bashaka kumubonaho byonyine. Yari mu kamodoka gakozwe muri zahabu kakurwaga n'indogobe, kapimaga tone 4 na metero 7 z'uburebure. Imbere muri kiliziya harimo abantu 8,000 biganjemo abakomeye baturutse mu Bwongereza no hirya no hino ku isi, bose basubiriramo icyarimwe bati harakabaho umwamikazi. Iruhande rwe hari umugabo we igikomangoma Philippe, Duc d'Edinburgh. Ni umuhango watambukijwe kuri televiziyo hafi ya zose ku isi. Imbere muri kiliziya harimo kamera 20 za BBC.
nicyo gikorwa cya mbere cyari kibaye kikanyuzwa kuri televiziyo nyinshi ku isi. Icyo gihe televiziyo yari ikigaragara mu mabara y'umukara n'umweru gusa. Mbere y'uko uyu muhango uba, ku isi yose abantu baguze televiziyo ku rwego rutari rwarigeze kubaho mbere. Bose bashakaga kuzirebera iyimikwa ry'umwamikazi w'Ubwongereza. Abantu miliyoni 100 nibo bakurikiye umuhango kuri televiziyo. Mwibuke turi mu 1953, imyaka 8 yonyine nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Televiziyo zariho icyo gihe zari nto cyane kandi byasabaga abantu gufunga inzugi n'amadirishya na za rido kugira ngo bashobore kubona amashusho. La grand-mère. Nyakubahwa Elizabeth yaramubwiye ko agomba gushaka inkweto nziza ku muhango wo kwimika umara amasaha 3. Ariyo mpamvu ari ngombwa kwita cyane ku nkweto agomba kwambara muri aya masaha yose. Attention, souliers. Colombe Pringle, umunyamakurukazi umaze imyaka 53 yandika inkuru zivuga ku iterambere ry'abagore mu kinyamakuru Elle. Mu kwimikwa kwe, umwamikazi w'Ubwongereza yari yambaye inkweto zari zakozwe n'umufaransa witwa Roger Vivier. Umuhango wo kwimika umwami cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza wubakiye hanini ku iyobokamana. Archiepiscopi wa Canterbury ari nawe muyobozi wa kabiri w'abangirikani ku isi inyuma y'umwamikazi w'Ubwongereza, asiga amavuta matagatifu ku biganza by'umwami cyangwa se umwamikazi, mu gituza cye no ku gahanga. Ibi nibyo bakoreye Elizabeth wa kabiri iki gihe. Aya ni amavuta yabitswe mu icupa kuva ku yimikwa ry'umwamikazi Victoria mu myaka 100 mbere yo kwimikwa kwa Elizabeth Windsor. Umwamikazi Elizabeth, umuyoboke ukomeye w'iri dini ry'abangirikane, yari yasabye BBC kutazafata amashusho y'iki gikorwa cyo kwimikishwa amavuta. Nyuma yo gusigwa aya mavuta, noneho haje igikorwa cyari gitegerejwe na bose. Archiepiscopi yafashe ikamba rya Mutagatifu Edward aritereka ku mutwe wa Elizabeth. Elizabeth Windsor abahindutse nyiri cyubahiro Elizabeth wa kabiri, umwamikazi w'Ubwongereza, Irlande y'Amajyaruguru, Ekose, Pays de Galles n'ubundi bwami bw'umuryango w'abavuga Icyongereza. Ni umwamikazi w'abantu miliyoni 135 ku isi yose. Abantu bose bafitanye isano nawe bahise bahinduka, uhereye kuri nyina Elizabeth Bowes-Lyon wahise aba umugabekazi. Umwana we w'imfura Charles Philippe Arthur George ahita bigikomangoma kizamusimbura, ariko ubuzima bwahindutse cyane n'ubwo umugabo we Philippe Mountbatten. Umugore wakimara kuba umwamikazi, Philippe ntabwo ahise aba umwami, ahubwo yabaye igikomangoma nk'uko umugenzi ubitegeka. Nawe yahise ahinduka umuturage utwarwa n'umwamikazi nk'abandi bose, kandi ugomba gukurikiza amategeko y'umwamikazi nk'abandi bose. Yakuyemo ingofero, apfukama imbere y'umugore we wari umaze kuba umwamikazi, arahirira kuzamwubaha no kumukorera nk'umwamikazi no kumurinda igihe cyose azaba akiriho. Ati, Jyewe Philippe Mountbatten basezeranyije ubudahemuka mu buzima bwanjye bwose, kandi nzagerageza kubagirira akamaro igihe nzaba nkiri kuri iyi si. Mfukamanye imbere yanyu ukwemera kose n'umutima ufunguye, kandi nzakora uko nshoboye kose mbarinde mu gihe nzaba nkiriho kugeza mpfuye. Imana ibane nanjye. Ibi byari bisobanuye ko mu buzima bwe bwose agomba kujya agenda intambwe 3 inyuma y'umugore we, umwamikazi. Uko ni ukuri kwari kugoye kwakirwa n'uyu mugabo wari usanzwe yiyumvamo kuba umugabo cyane. Ibi niko byagenze kugeza ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2021 ubwo yapfaga. Kuri Elizabeth, uku kwimikwa kwari nk'ubukwe. Yasaga n'ahashyingiranywe n'Ubwongereza mu buzima bwe bwose. Mbere y'uko uyu muhango uhumuza, Archiepiscopi yahaye umwamikazi ibimenyetso bitandukanye bitungwa n'umwami cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza wenyine. Birimo inkoni y'ubutware, umubumbe w'isi ugaragaza ububasha afite ku isi yose, ndetse n'ikamba ku mutwe we. Mu Bwongereza iyo uhawe ibi byose, ubwo ubaye umwami cyangwa se umwamikazi. Mbere y'uko uyu muhango uba, umwamikazi yari yaritoje bihagije uburyo uyu muhango ugomba kuzagenda, by'umwihariko yari amaze igihe kinini yimenyereza uburemere bw'ikamba azambikwa kubera ko ripima ibiro 2. Buri gitondo mbere y'uko yimikwa yabyukaga yambaye iryo kamba kugira ngo amenyere ubwo buremere. Yari yaranasabye umwe mu bajabe kumudodera imyambaro idoze mu mashuka kugira ngo yimenyereze ikanzu azaba yambaye azanambara igihe cyose.
yirizaga ku bitugu bye amashuka abiri nk'umwitero. Uyu munsi afite imyaka 96 y'amavuko, irimo 70 amaze ari umwamikazi w'Ubwongereza. Ukwimikwa kwe kwahinduye amateka y'ubwami mu Bwongereza kugeza n'uyu munsi. Abaho ate? Afite ubutunzi bungana iki? Mu ngoro ye afite abakozi bangahe? Umutungo w'umwamikazi w'Ubwongereza ubarirwa muri miliyoni 400 z'amalivre sterling, ni hafi miliyoni 600 z'amanyarwanda. Ibinyamakuru byandika ubukungu nibyo bivuga ibi. Gusa uyu mutungo wose nawo ntabwo ari uwijana ku ijana, kubera ko ntabwo yagurisha ingoro ye cyangwa se ibihangano by'ubugeni biyirimo bigera ku 10,000 kandi byose bihenze. Ibi byose ni ibya leta y'Ubwongereza ahagarariye. Ku giti cye afite imitungo irimo imitako bambara ku mubiri ihenze, indogobe, konti muri banki n'inzu n'ubutaka by'umuryango we nawe afiteho uburenganzira. Ku nzu nziza zo ku rwego rwa shato 6 afite, 2 nize ku giti cye 100%. Imwe irahitwa Sandringham mu majyaruguru y'umurwa mukuru Londres, indi irahitwa Balmoral muri Ecosse. Izi zose zibarirwa agaciro ka miliyari 170 z'amanyarwanda. Ku mwaka leta y'Ubwongereza imuhemba miliyari 45 z'amanyarwanda. Aya nayo kwita ku bikorwa bye bya buri munsi ndetse n'ibyabo mu muryango we, kubeshaho ingoro ye ya Buckingham no guhemba abakozi 350 bamukorera umunsi ku wundi. Iyo babaza ingengo y'imari ikoreshwa n'ubwami bw'Ubwongereza, basanga buri muturage w'Ubwongereza atanga amafaranga y'u Rwanda 750 ku mwaka kugira ngo umwamikazi abeho nk'uko akwiye kubaho. Les maîtres d'hôtel, les femmes de chambre, abashinzwe ibikoni, abashinzwe gutunganya ibyumba byo kuraramo n'abashinzwe gukurikirana imibereho yabo mu muryango w'ibwami bazwiho kudahembwa neza. Umushahara wabo uri munsi y'umushahara usanzwe w'abandi Bongereza. Ariko umwamikazi yabasobanuriye ko imirimo bakora ibwami ari ingenzi cyane ku mwirondoro wabo, ku buryo byabahesha amahirwe yo kuzabona ubutunzi bwinshi mu gihe kizaza. Jean-Louis Remule, umunyamakuru w'Umufaransa uzi cyane amateka y'Uburayi kuva mu kinyejana cya 18. Gusa ku rundi ruhande uwahoze ari umuvugizi w'umwamikazi w'Ubwongereza kuva mu 1998 kugera mu 2000, bwana Dicky Arbiter, we ntiyemeranya 100% n'abavuga ibyo guhembwa make kuko abakozi b'ibwami. Ntabwo ibyo ari ukuri. Nibyo koko umushahara wacu ntabwo ari munini, ariko abavuga ibyo bibagirwa ko usibye umushahara tunacumbikirwa. Iyo ni ingingo ihindura ibintu byose. Abantu bakoze ibwami bose bemeza ko umwamikazi w'Ubwongereza azi cyane ibyo gucunga no kurondereza umutungo. Yabayeho mu mutungo wo mu ntambara ya kabiri y'isi. Yari umwana w'ibwami, ariko amazi buri muntu yagombaga koga muri baignoire ntabwo yagombaga kurenza santimetero 18 z'uburebure. Bivugwa ko kuri Noheli akoranya abakozi be bose, buri wese akaza yizeye gutahana impano ikomeye kandi iremereye, ariko buri wese akagenda amuha akantu gato cyane ku buryo hari n'uwashobora guhisa niyo koga. Bitekerezwa ko yitondera cyane ibyo gusohora umutungo w'ibwami kubera ko adashaka ko bavuga ko umuryango w'umwamikazi usesagura umutungo w'Abongereza. Mu kugabanya amafaranga asohorwa, umwamikazi yashyize ampule zigera ku 40,000 mu ngoro ye zose zitwara umuriro muke, zimwe bita economique. Aha nahitwa Buckingham, niyo ngoro ya mbere y'umwamikazi. Aha ni haba mu minsi y'imibyizi. Ni ingoro iba hagati mu murwa mukuru i Londres. Ipima metero kare 77,000, ni kilometero kare zirenga 7. Ifite ibyumba 775, inzugi 1514 n'amadirishya 760. Buri munsi umwamikazi anyura muri koridoro z'iyi ngoro. Hejuru muri etage ya nyuma niho aba we n'umugabo we akiriho. Ibinyamakuru byinshi byanditse ku buzima bwe byemeza ko inzabamo itandukanye n'iy'abantu bamutekerereza. C'est un appartement assez réduit avec 2 chambres, une pour son mari. Ni inzu nto cyane ifite ibyumba bibiri, kimwe cy'umwamikazi n'ikindi cy'umugabo we. Ikagira salo bafatiramo ifunguro rya mu gitondo, hanyuma ikagira n'igikoni gito kigenewe abakozi. Qui sert pour le personnel, et puis c'est tout. Igihe cyose umugabo we yavugaga ko iyi nzu ikonja cyane ku buryo mu ntangiriro yari yanze no kuyituramo, ariko umwamikazi ntiyabimwemerera kubera ko umwamikazi n'uwo bashakanye niho bagomba kuba. Iyi nzabamo yayigiyemo sakimara gutanga mu kwezi kwa kabiri mu 1952. Bivugwa ko ibikoresho byose biyirimo bihari kuva icyo gihe: intebe,
imitako, televiziyo n'ibindi byose ibyarimo mu 1952 n'ubundi byo bikirimo. Elizabeth ni umwamikazi w'Ubwongereza. Usibye abakozi bakora mu ngoro ye, anafite abandi bakozi be ku giti cye bamwitaho by'umwihariko buri munsi. Bivugwa ko abantu bari hagati ya 3 na 4 baba bagomba kumenya buri kintu akeneye cyose kuva gifungura amaso mu gitondo. Saa 9:30 buri gitondo, umugore ushinzwe kumwitaho mu cyumba cye amushyira icyayi na biswi akiri mu buriri. Ni ifunguro rye rya mbere rya mu gitondo umwamikazi afata akiri mu buriri. Yakimara gukanguka, hari umuntu unyura imbere y'idirishya ry'icyumba cye acuranga igikoresho cyitwa cornemuse. Niwe muntu wenyine ku isi ukangurwa muri ubu buryo. Les corgis, imbwa zo mu bwoko bwa corgi zirara mu cyumba cye ndetse rimwe na rimwe zirara mu buriri bwe. Iyo akimara kubyuka no kunywa icyayi, ahita ajya muri dushe gukaraba ubundi akambara, kandi ibyo byose hari abantu babimufasha, baramusokoza bakamukora n'ibindi byose bigenewe umwamikazi. Adelaide de Clermont-Tonnerre ayobora ikinyamakuru cyitwa Point de Vue. Ahagana saa 2:30 za mu gitondo, yasangaga umugabo we mu cyumba cy'uburiro bagasangira ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro afata nasoma bimwe mu byasohotse mu binyamakuru. Bivugwa ko akunda gusoma ikinyamakuru The Daily Telegraph. Aho ku meza niho bamuzanira ikinyamakuru bagiteye ipasi kugira ngo inyuguti zisomeke neza, ariko cyane cyane kugira ngo kitaba gifite uguhinamira nuko ariko kose. Aya makuru yose yamenyekanye kubera ko hari umunyamakuru wigeze kwihindura umwe mu bakozi bo muri iyi ngoro, ahamara igihe afata amafoto y'ibintu byose bihabera. Aha niho abantu babonye bwa mbere ameza y'umwamikazi mu gihe cy'ifunguro rya mu gitondo. Amafoto yose yafashwe icyo gihe yaje kubuzwa kongera gukoreshwa mu binyamakuru. Andi masaha yose y'umunsi asigaye, umwamikazi w'Ubwongereza ayamara mu biro mu kazi, ndetse aba afite n'akazi kenshi. Edward Llewellyn yahoze ari umujyanama wihariye wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza David Cameron. Elle travaille chaque jour. Elle a ses valises rouges, les fameuses. Buri munsi aba afite akazi ko gukora mu biro. Yakira amadosiye aturutse muri guverinoma, abari mu bisanduka bita valise rouge, abarimo amadosiye nk'amategeko aba agomba gusinya, ndetse n'izindi nyandiko zirebana n'akazi ka guverinoma ayobora. La vie quotidienne du gouvernement dont elle est le chef d'État. Umwamikazi w'Ubwongereza niwe muntu uba ufite amakuru y'igihugu kurusha abantu bose mu bwami bwose. Azi ibintu byose kuri buri kintu kibera mu gihugu. Aya mavalize y'umutuku arimo inyandiko zigaragaza ibibera muri guverinoma ayazanirwa buri munsi. Icyumweru cy'iminsi 5 yagihinduyemo iminsi 3, ariko akazi ntabwo kigeze gahinduka. Nibyo bivugwa na Dick Arbiter, uhoze ari umuvugizi we. Buri munsi yakira amabaruwa 300 aturutse mu baturage. Nkunda gusoma ibyo abantu banyandikira. Ntabwo nshobora gufungura amabaruwa yabo yose kuko ntabwo nabibonera umwanya, ariko mu gitekerezo ku byo abantu bahangayikiye ndetse n'icyo nakora kugira ngo mbafashe. Mu myaka 70 amaze ari umwamikazi, Elizabeth wa kabiri ntabwo yigeze abura icyo gukora cyangwa se ngo akazi ke kagabanuke. Yakiriye abantu batandukanye barimo abayobozi b'isi barenga 1,500,000, ubaza umwe ku wundi wagiye yakirwa ku giti cye. Yasomye kandi asubiza amabaruwa arenga 4,000,000. Yasinye amategeko arenga 3,500. Yifotoje amafoto yemewe ashobora kumanikwa mu nzu arenga 120. Mu 2015 honyine yasohotse mu ngoro ye inshuro 361 mu mwaka wose. Ni ingendo ziruta iz'igikomangoma William, Harry na Kate Middleton bose biteranije. Asura inzu zibamo abageze mu zabukuru, asura abakora ibikorwa by'ubutabazi, yitabira imihango yo kuzamura mu ntera abasirikare. Nubwo amara igihe kinini mu kazi ndetse akanahura n'abantu bamwe na bamwe, ariko ntabwo umwamikazi w'Ubwongereza azi ibintu byinshi ku mibereho y'abantu basanzwe. Ntabwo azi ibiciro by'ibintu ku masoko kubera ko nta kintu akenera kwigurira. Mu 2017 Abongereza bamenye ko umwamikazi wabo afite restaurant mu birometero 130 hanze y'umurwa mukuru. Mu kwezi kwa kabiri mu 2018 ku myaka 91 y'amavuko, yarebye ku nshuro ya mbere ibirori byo kwerekana imyambaro, défilé de mode. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu mu 2018, Madame Meghan Markle
umukinnyikazi wa filime w'umunyamerikakazi yasezeranye n'igikomangoma Harry Dogal, umwuzukuru w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Imbere y'umwamikazi n'imbere y'abantu miliyari 3 bose barebaga uyu muhango kuri televiziyo. I, Harry, take you, Meghan. I, Harry, take you, Meghan, To be my wife. to be my wife, To have and to hold. to have and to hold. From this day Meghan Markle, umunyamerikakazi wamamaye muri sinema, umwana ukomoka mu muryango w'abahoze ari abacakara b'abirabura ku ruhande rwa nyina, yabaye imvano yo guhinduka kw'imigenzo myinshi y'ubwami bw'Ubwongereza, Duchesse de Sussex. Yari yambaye ikanzu baguze miliyoni 345 z'amanyarwanda. Ise wa Meghan Markle iki gihe yari arimo koroherwa nyuma y'uburwayi bw'umutima, ntabwo yatashye ubukwe bw'umukobwa we. Amakuru avuga ko batumvikanaga cyane kubera ko yagurishije amafoto y'umukobwa we ku mayero 114. Iri shyingiranwa hagati y'ubwami bw'Ubwongereza n'urwego rwa sinema rw'abanyamerika Hollywood risa n'iryakuyeho amahame menshi yaranze ubu bwami mu gihe cy'ibinyejana. Kubera urukundo akunda umwuzukuru we, umwamikazi w'Ubwongereza yemeye ko hakorwa byinshi mu bitaratekerezwaga ko bishoboka mu bwami bw'Ubwongereza. Usibye kuririmba God Save the Queen nk'indirimbo yubahiriza igihugu iranga imihango yose y'ibwami, umwamikazi w'Ubwongereza yafunguriye amarembo ingoro ye abanyamerika b'ibyamamare barayinjira bataha ubukwe bwa mwene wabo. Umuvugabutumwa w'umwirabura Michael Carey niwe wabwirije iki gihe, nta watekerezaga ko ibi bishoboka. We must discover the power of love. Banaririmbye indirimbo Stand By Me ya Benjamin Early Nelson, umwirabura w'umunyamerika wamamaye muri rhythm and blues. Ubu bukwe bwatwaye hafi miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda, gusa bibarwa ko bwinjije hafi miliyari 1000 z'amanyarwanda. Iri shyingiranwa ryafashwe nk'impinduramatwara kubera ko Meghan Markle yari yarigeze gushaka. Mu 2014 nibwo yatandukanye na Trevor Engelson, umugabo utunganya sinema basangiye ubuzima mu gihe cy'imyaka 10. Kugira ngo wumve uburyo ari impinduramatwara, biragusaba gusubira inyuma mu myaka ya za 50 mu ntangiriro z'ubwami bwa Elizabeth wa kabiri. Muri iki gihe idini y'Abanglikani umwamikazi ayobora ku isi ntabwo yemeraga itandukana ry'abashakanye. Se wabo wa Elizabeth witwaga Edward wa 8 niwe wimye ingoma asimbuye se Edward wa 5, ni ukuvuga sekuru wa Elizabeth. Icyo gihe Edward wa 8 yari akiri ingaragu, hari mu 1936. Akimara kwima ingoma yashatse gushyingiranwa n'umunyamerikakazi Wallis Simpson.